Республикара мухтавлы ендешсен шулдалы гейртне май чываш ене адаландарас шинзен бурнышне лайхлада зәже тюбегывна пулдарулы шинзене халалаза терлі ішпуш ергелеші. Шакунзенже Красноармейский дәрігінже бұрынны Георгий Марков эштада выржы ветеране журалныранба шыр жыл шетнене палды дөреш. Георгий Маркович пұрыенлі пұлдарулы жын болныне палыртырыш пұғынны зем. Выл ішіне егіт ялінже журалза үсіне. Пінде дұғы жыр херек піремі шулда юба ойхінже шамрық фронда дұқса гайна. Кавказа хүделені жын, пінде дұғы жыр херек піреміш, пінде дұғы жыр херек пелікмі шулзенже, тыван жыржывын асла выржынже, Германия шынгерне жын медальзіне девишне. Выл Венгрие иреге гларма худшынна. Онда чылай салдагын пұрнышне жылзағы варны жын ына херлі шылдыр орденебе числана. Январь-февраль уйшинче, венге трехинче, Тунае юхан хевишинче. Вол иги бинде пилче отмы аманы салда гайзе духны, унын звозе. Шакка шине кадар должен, рота командире, она херлиш орден илметивиштезе награда листне оформит туна. Марков варжыран пенде дағыржар херекшичіміш шул бұшламышынже тывандырыға таврынзан, ял хужалық ішне күленне. Ленин яджелі колхоз фермен ердүйже болна. Унданына бригадира суйлана. Выл пужарны бе хужалықри ойгире тислікпе болықлатма бұшлана. Марков тыр бол, пақша жемеш тузайлесіне пызык темлі хуйырна. Георгий Маркович бек кубустачынеге не булман болы. Основатырнамын күндай шалықринче шы битли бек кубустачылы. Тебренче кышманьевы шерулми жинтеретші. Хаяр жинтернясыра. Кайрақ шитмел беліктімі шумсенже оның шәрізіне шағалғышларышне Судан Драви Агасий Леонтий Васильевич. 2 метрда хер сантиметр жүрлеп жүретші давать. Вот мен жоқ лесен аштыватшы. Пенде дағыржыр отмалды хырмышылда кергунне хужалықра пер гектардан ширемдығыр центнер тыры дузайылне. Он чен чакнашкал пызык кыдарду колхозра нехы жанда булман. Производствына лайық хергелезе бұнышын Георгий Маркова выл вғытри сумлы наградыба эшре палырнышын медаль бечислана. Выл социализмла ымырду шиндерюжи палына темеже хуттивишне. Георгий Маркович хужалыға адаландарастезе чылай вулана, ысталық не үстерне. Шинеле ішлеме дырышна. Дисциплина шереп пулна. Выл кашнеер радио рубкран эфира духна. Эшергибе палаштарна. Сумахмай радио тыдыма ветеран хыне бана премия укшибедуна. Ленин колхозебек вылечерлих гиштадыган хужалak пулман болы районда. Асылатып упи кунда ялумня эне кітме юрамасчы ялземнесен. Кунда фермагедеванна. Иван Тимофеевич хулалжы лажабаначы де пуневиначы юрамасчы. Я убегали из низенного ширины, я меньше молла, лендемеле де алвешин ждал жемеле. Чапла убегая шенеки каницинчи кужба чувствует темлече не вылетится. Георгий Маркович бинокль положи, полманжи анагламом торимастов, туядыца пирень не симпатняначе. Не дай бог, переживаешь литератор мангачана иранское местече. Пенде дағыржыр шетмел бремеш, пенде дағыржыр шетмел ұлтымыш шылзенже эшне гурауна вижи орден бачислана. Эшле херли ялав, октябрь революциян тада Ленин орденезене девишневол. Георгий Марков ажазем жінде, аслызем жінде ыры деслех пулны берге галаш решпуғынны зем. Пурны джухневол шамрыксене патриотла воспитание парасыже пузык тимлі хуйырна. Вренеген зембе час-чазах тел булна. Кунда Георгий Маркова яланах асрады даще. Чвашкенгларым вали Алена Артемкина, Анна Филиппова, Андрей Шоклев.